tunla hian Pope Francis-an zirtirna mak tak mai awangin Roman Catholic zinga mai paka Protestant zinga tepo internet media lama tepo chanchina lua khatle maya Pope Francis-an zirtirna mak tak mai chu enge ni ti ilo en hawang kum sang ni le som ni pali September ni som pathum khan Pope Francis chu Singapore rama Sakhaw tina thalai huai tu tele mi pui ma a Sakhaw chi rang te hi in hor khoma tho hawa soi ho apoi mo zia asoi nu in heti hian asoi zom. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kongani ati. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. En tirnan te khin thu pakhat ti hian han soi ta ila Pathian hnena thlen theina chong chi rang a amai ro chu Pathian chu mi zong tan Pathian ani. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Pathian chu mi zong tan Pathian ani si chuan Pathian fa pale Pathian fa nu te kan ni vek. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? Amai ro chu ka Pathian chu I Pathian aina poi mo zo kan ti le si chuan adik theyangem. C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Pathian pakhat chawa oma keini mimal tin hi Pathian hnena thlen theina tong pakhat kan ni ti in tong chi rang chu Sakhaw chi rang angina te khina heng Sikh Sakhaw te Musulman Sakhaw te Hindu Sakhaw te Christian te hi Pathian hnena thlen theina kong chi rang an ni ati Sakhaw chi rang bia te chu understood Pathian ati ni chu Pope Francis-an Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani Sikh Sakhaw te Musulman Sakhaw te Hindu Sakhaw te Christian te hi Pathian hnena thlen theina kong chi rang an ni tia asoi hi Isua Krista le Isua Krista tir ko te zirtirna nen a in milo hulhwa lani Pope Francis zirtirna hi Isua Krista zirtirna nen a in milo zia kan riat fiale zul theinan zona bung som pali chang ruka Isua Krista thu soi hi ilo en hawang Isuan a hnena keima hi kong le thutak le nun na chu kani keima akal lo chu tu ma pa hnena an thleng ngai lo Isua Krista chuan pa Pathian hnena thlen theina kong chi khat chau a chu kong chi khat chau chu ama hi ani ti in keima hi kong le thutak le nun na chu kani keima akal lo chu tu ma pa hnena an thleng ngai lo ati Pope Francis ero chuan Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani ti in soi Pope Francis a zirtirna hi zirtirna diklo heresy ani Isua Krista tir ko tepon Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani ti engtik lai ma inan zirtir ngai bok lo tir ko te bung li chang som pahni ilo enang Isua Krista tir ko veteran midang tuma hnena chandam na a lo van hnuaya mi hring sak zingan min chandam tur ming dang reng a lo ati
Isua Christa tir ko peteran midang tuma hnena chandam na a omlo ti in Isua Christa chandam na thutak a hril Isua Christa nilo siksa khodin tu hnena chandam na a omlo Musulman sa khodin tu Muhammad hnena chandam na a omlo Hindu sa khodin tu te hnena po chandam na a omlo Engwa nge kan ti chuan heng sa khodin tu te zinga hian misual ta na thi tu ma pakhat te ma an omlo thi na ne a thole po pakhat ma an omlo Isua Christa ro chu sual na nei hring fa te tan cross a thi turin mi hring angin alo piang sual pakhat ma nei lo kan sual te awanga cross a thi a nithum ni a thi na ne a thole mi zong an thil ti ang zela ro rel sak tura ro puina nena local le tur lal te lal le ho tu te ho tu chandam tu om chun chu Isua Christa chau hi ani van hnuaya mi hring sak zingan min chandam tur mingdang reng a omlo Isua Christa chau hi pa Pathian hnena thlen theina kong om chun ani chu wang chuan ani ama Isua Christa nge in keima hi kong le thu tak le nun na chu kani keima akal lo chu tu ma pa hnena an thlengai lo ati ni Pope Francis ero chuan sa khotin hi Pathian hnena thlen theina kong ani ati Isua Christa ero chuan ama chau hi Pathian hnena thlen theina kong le thu tak le nun na kani ati tu thu zok nge I oi don Pope Francis a thu hi nge I oi zok dona Isua Christa thu Pope Francis hian sa khotin hi Pathian hnena thlen theina kong ani tia asoi hi chanchin thadang a hril ti na ani chanchin thadang hril tu chu Pathian hnena an chedongin omro se ti in Galatia bung khat chang riat le chang kuana khan min hril lok sa ani Pathian hnena an chedong tur Pope Francis a hian a zirtirna dik lo lakata asim thuai theinan I tong tai sakang u Pope Francis-an Sakhaw hi Pathian hnena thlen theina kong ani tia asoi hi zirtirna dik lo ani ti tu chu keima chau hi kanilo anma ni Roman Catholic zinga po mitam takin he zirtirna hi adik lo heresy ani anti Roman Catholic then khat chuan Isua Christa chau hi pa hnena thlen theina kong om chunani ti Roman Catholic doctrine hi Pope Francis a hian arin lo chuan ani na atang hian bang mai ro se ti tok po an omani Roman Catholic theologian pakhat Dr. Taylor Marshall chuan Francis a tu soi hi hati hian a chang let He said all these religions arrive at God, Sikh, Muslim, Hindu, Christian, they are different paths. And yet Jesus says, I am the path, the truth, the life. And this is heresy. This is heresy. Francis hian Sikh Sakhaw Muslim Sakhaw Hindu Sakhaw te hi Pathian hnena thlen theina kong an ni ati a Isua Christa ero chuan keima hi kong thu tak le nun na kani ati Francis thu soi Sakhaw hi Pathian hnena thlen theina kong ani ati hi zirtirna dik lo ani heresy zirtirna dik lo ani ti in Dr. Taylor Marshall chuan asoini Roman Catholic theologian Trent Horn ero chuan Pope Francis hian sangni le som prokum khan Isua chau hi van ram lu theina kong kharani Isua chau hi chandam theina ni ti asoi tun tuma Singapore athu soya Sakhaw hi Pathian hnena thlen theina kong ani ati hi katom pui ni lovin alo soi sual palani chuan e khai kalo soi sual dewani tong kam kalo du tho dewani
ti in Roman Catholic te ma ngai dam dil sela atha ang ati Pope Francis chuan Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani tia alo soi to chu adik lawe ka lo soi suale tia ngai dam di la ne kin a chan le na thumak deuh mai man ni lo khan ti hian a chua in pum khat na chu in an na ani lova kan nam nun phung le Sakhaw chi hrang kan ni na hi Pathian thil pe ka ni ati hleu mai ni chu Pope Francis-an kan nun phung Sakhaw chi hrang kan ni na hi Pathian thil pe ka ni ati hi nangte engtin nge ingai milem le ram huai be Sakhaw te po hi Pathian thil pe ka ni ati na ani Pope Francis a soi angin milem be Sakhaw te le ram huai be Sakhaw te hi Pathian thil pek ani chuan ani le engwangin nge Pathian in thu som pek min pek le ama Pathian nge hian ani Pathian dang besu milem besu ti tu chu Pope Francis-an milem be Sakhaw te le ram huai be Sakhaw te po hi Pathian thil pek ani ati hi chu amak ti pia lamani Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani kan nam nun phung le Sakhaw chi hrang kan ni na hi Pathian thil pe ka ni ti tu Pope Francis hi Mathaya bung sari chang som panga atanga chang som nia lali suan alo soi lok zol nei der beram vun sin an chung lama ero chuan ching ne ko ham takte an ni si ati ta zinga hian Pope Francis a hi mi pakhatani ti ila aswal do nem ni le chang som puruk na hi enzomila achiang mayang an ma ni chu an ra in hremayang lali suanati Pope Francis a ra kan mu thei te chu enge ni lal i suan ama lo chu pa hnena thlen theina kong danga om lo ati lain Pope Francis ero chuan Sakhaw tin hi Pathian hnena thlen theina kong ani ti in Isua Krista thutak kalin zirtirna tiklo athe dar milem le ram huai be Sakhaw te po Pathian thil pe ka ni alati zui le ngal hetiang Pope Francis a nuna kan mu ara te atang hian Pope Francis a hi beram vun sin ching ne ko ham ani ti achiang Krista chandam na chanchin thani lo chanchin thadang hril tu Pope Francis hi Galatia bung khat chang ria ta min hril lok sa angin an chedong ani Pathian thin urna achunga alo thlen ma a simna dik tak nena Isua Krista chau hilale chandam tu ani ti ama nge inarina midang tepo aril theinan atan hian itong tai sak thinang tin 1.3 billion chuang Roman Catholic member te tan po hian itong tai sakang Pope Francis a zirtirna diklo lakata an filin theinan itong tai sak thinang zirtirna diklo keng tu Pope Francis a hnena hian chandam na a omlo Roman Catholic ko hran hnena po hian chandam na a omlo Isua Krista hnena chau chandam na a om chu wang chuan ani ama Isua Krista ngein keima hi kong le thutak le nun na chu kani keima akal lo chu tu ma pa nen an thengai lo ati Roman Catholic ko hran member te hian an ma ni chandam thei tu chu Roman Catholic ko hran hi ani lo Isua Krista chau hi ani ti an lo hria ta pa nen van rama thlen theina kong om chun chandam tu Isua Krista chau hi lalle chandam tua an rin theinan an tan itong tai sak thinang lalpan athu kan zatan malsom ro se